अहानबदा मरोइबा पाउ जेनिम्स अमदे रिम्स हॉस्पिटल की मोक सिंह था तरुक तरेट हेन तादुना लेरक्लबा कुकी यंखई मंगा की असीबा हक्चांग सिंह हौखिबा हिंग नोंयाइदा सेक्यूरिटी फोर्स सिंह लौखटलगा चुराचंपुर अमसुंग कांगपोकपीदा हेलीकॉप्टर न थिनख्रे कक्चिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर अमदा चिंगनंगाई फिवमदा चाही 18 ngairiba nupa masa ama थौरी यालगा सिरमले इमुंग मनुंगना थवाई यावद्रबा हक्चांग लौखिरोई तौरे तराम नोकचरे हौजिक नोंगथिलगे नॉर्थ ईस्ट विंडो की पाव अरिबम रेशमाना पिजरे हौखिबा अहिंग नोंयाई मतुंगदा इम्फाल की जेनिम्स अमसुंग रिम्स की मोक अनीदा हौखिबा था तरुक तरेत लोम फौबा तादुना लेरखिबा कुकी की असीबा हक्चांग यंखई मंगा manipur police yauna central security force singi achoba team singna lawkhatuna pukhraga churachampur amasung kangpokpi district singde helicopter thinkhre awang batha ki pawgi likhun amana north east window news ta haibagi matung ina haukiba ahing nongyai matung pung ani minute tara rom taba matamda Imphal East District Police की SP ने लुचिंगबा CRPF यावबा मसिंग यावलबा security personnel सिंग लागलगा तुमदुना लेरिबा जेनिम्स की मोकी चौकीदार बु हौदोकलगा कुकी की हानना माग तौदुना थमलबा कु कुंतरेत लौखटलगा पुरगा चटखे हाइरे कुकी की असीब हक्चांग सिंग असि लौगनी हाइबगी मतांगदा जेनिम्स की अथॉरिटी दा पुलिस तगी नत्रगा लेंगा की मैकेदगी हानना पाव अमता पिरखिबा लेते हाइना पावगी लिखुन असिना हाइ रिम्स के मोक तगिना अहिंग नोंयाई पुंग अमरोम ताबा मतमदा कुकी कुन्निपान की कु सिंह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की SP ने लुचिंगबा सेक्यूरिटी फोर्स की पर्सनल सिंह पुरगा चटके हाइरे असीब हक्चांग सिंह लौरगनी हाइबगी मतांगदा रिम्स की अथॉरिटी दसु हानना खंगलकबा लेते हाइरे मसीमक्ति ममांगदा कुकी सिंहना हाटकिबा मितै सिंहगे हक्चांग सिंह हाना पिरक्तना कुकी की असीब हक्चांग पीबे यारोय हाइना मियामना अकन बखोंजंग संगशिनबा लेखिबना हॉस्पिटल अनिगी अथॉरिटी सिंगदा हाना पाव पीदबो ओरंबे याय हाइरे लोइनना नुमित खरागी ममांगदा सुप्रीम कोर्टना कुकी सिंगी असीब हक्चांग सिंगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथो खन्नबा याथंग पीखिबा लेबना मणिपुर लेंगाकना कुकी असीब हक्चांग सिंग पोहनखिबा ओरंबे याय हाइरे ngarang ahing kuki gi hakchang sing adu IGAR South की हेलीपैड तमना पुरगा थमलबा मतुंगदा ngasi ayuk helicopter na churachampur amasung kangpokpi district anida thinkhre haire हौखिबा लेबा पोकपा नुमित दिसंबर 12 की अहिंगदा यामना चिंगनिंगाई ओइबा मवोंगदा नुपा मसा अमा थौरी यालगा सीदुना लेरंबा थेंगनरे थौदोक असि कक्चिंगदा लेबा मचिन मनाउ सिंगदा हांगबा हिलिंग पॉइंट इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर थोखिबने लेखिद्रबा नुपा मसा अदुदि लंगथबाल मयाई लेकाइदगी सेराम शांतम मैतै अमदे सेराम ओंगबी बिमोलता अनिगी मचा नुपा अतोनबा सेराम एलेक्स एलाइस नाउसी मैतै चही 18 हाइरे लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इना डिसेंबर 9 दा सेंटर अस्ता महाक मसाना मागी अपोकपा अपोकपीदा लेजेगी हाइबगी मतुंग इना थमखिबनी हाइरे मधुगी मतुंग तांग 12 की अहिंग पुंग 12 मिनट 59 दा महाकी अपोकपीदा कॉल तौरक्तुना अंगांग असि थौरी यान्दुना लेरंबदगी कक्चिंगदा लेबा जीवन हॉस्पिटल दा लाकनबा हाइरकपदगी चटपदा अहिंगी पुंग 2 दा हॉस्पिटल दा थुंखे हॉस्पिटल दा सेंटर अदुगी वॉलंटियर निफुरोम लेरमखे इमुंग मनुंगना चिंगनदुना कक्चिंग पुलिस ता रिपोर्ट तौरबा मतुंगदा सेंटर की मियोय अनि लागलगा वरी सानबा हौरकपदा मखोइना दायित्व लौबा ngamloi हाइरकपदगी अनिरक सुबो ओइना मियोय मरी अमुक लाक्तुना वरी सानबदा मखोइगी दायित्व लौबा ngamgadaba मियोय दे दिल्ली दा लेखि हाइबदगी वरोइसिन पुरकपा ngamखिदे हाइरे हौजिक एलेक्स के थवाई यावद्रबा हक्चांग जेनिम्स की मोकता पोस्टमार्टम गिदमक थमख्रे सेंटर असि की मैकैदगी लेखिद्रबा इमुंग मनुंगदा थौदोक असि
ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯝꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯪꯊꯕ ꯂꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ Republican Party of India Athwalegi National Secretary Oiriba Social Worker Maheshwar Thonawjamna New Delhi the Union Minister of State for Finance 𝐻𝐻𝐸𝐻𝐸 Unaduna Manipur Tha 8 hena chatharagliba irang asigi matangda paudamduna khangankibaga loinana athuba matamda tangdu leitaba hanjilhanaba hotnabada mateng pangbinaba haijakre amade minister na su angamathakta mateng pangani haina thajaba pirakre haire Unaba aduda Maheshwarna Union MOS ta lan asta awaba nangliba yalhomi oiriba victim family sing mapandagi changlakpa miyoi singna landarakpadagi masagi maramda lanjenaraba relief camp singda leiriba mitei singbu atatai tahanbe yaroi haina phongdokhe kuki illegal immigrants singna lona yadaba highway thingjiningba matamda thingjillaga community punamakpu angakpu phangna wahanba mayamse finance ministry gi site tagi angama mateng pangduna hanagi punsirolda hanjinaba scheme gidamak budget ama sembiu haina taksinki haire Finance Minister 𝐻𝐻𝐸𝐻𝐸 Manipur gi irang asina sokhallaba victim singda angama mating pangani haina thajaba pirakle haina Maheshwar Thonawjamna media da phongdokre Union Minister of Finance, Finance Minister, Mr. 𝐻𝐻𝐸𝐻𝐸 unajare huzik thatare henjela aglabani makoi manipur lari phibam se aduna makoi gi mahaki ministry gi site tagi kari support pirak pa yabage kai affected areas affected families victims mayam sida haibadi especially akoi gi indigenous community lariba masagi mayum masagi mafamda masagi maramda refugee oina lairaga relief camp da laribani huzik se teseng harabada aduna sigi family mayam su laire plus akoi gi relief camp da dang laibu dang natabida haitare akoi highway da anytime thingjelakpa oibanina na business entrepreneur mayam irang tawdringai mangoina loan lauraga business taw mayam su lay akoi community pulapna khondari mafam haitare loi waminarabane karigino hai matamda makoi highway thingjelakpada any matamda makoi thingning matam thingba illegally thingjelakpa puri huji maicha eduna manipur maicha ibasida hana khartang focus tawbiyo aduga songi ministry dei kai mateng pangba yabagi kai mateng lawba yabagi cm se umta yengjenbiyo tumin laithokpa yadabanina atatai tahanba yadabanina akoina su ngamjaba changer ine aduna songi site tagi su koina particularly laksabo oibanina particularly mateng pangbiyo na haije du manas mateng angam pangge haibagi warau thambire Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy CSSEIP amade IQAC Manipur College anina khusamnaduna National Education Policy NEP 2020 Challenges and Opportunities haiba hiramda nomagi oiba consultative workshop amangasi Manipur College ki seminar hall da pangthokre workshop aduda MU gi Department of Economics ki professor amade CSSEIP gi director Dr. Damodar Nepram amadi Manipur College ki principal Dr. W. Sambunatna athoiba mithunglen oina saruk yake pangthokliba consultative workshop asigi matangda Manipur University gi CSSEIP gi associate professor Dr. Thiam Bharat Singh na haikibada pangthokliba workshop asi college singda pangthoktuna lakpagi saruk ama oina ahumlak subane workshop asigi maru oiba pandamdi NEP 2020 da yauriba equity amari justice asi khanghanbagi pandam amari socio economy gi fibamda khudong chadaba mayok nariba schedule caste schedule tribe amade OBC gi miyamna karamna equity amari social inclusion gi makhada national education policy 2020 asina makhoi gi pandam adu phangbang ngamgani haibagi pandamda consultative workshop asi sinbani haike asigi mangda koine yana koina jointly lirong horibi college sinjakre ani subada koina amuk thambal mari college sinjakre asina homlak suba consultative workshop ni maruiba pandamdi koigisi national education policy 2020 gi matang sinjabani masidaisa yamna maruiba pandam ama yaurisi equity amasung justice haiba objective si national education policy 2020 na manipur da leiba koigi socio economic disadvantaged group koi kudamoina haibada schedule caste schedule tribe other backward
backward classes singsi kamaina masigi national education policy na kamaina address tawni amasung hairiba khudong chadu lairiba khoigi samaj da lairiba khoigi social group singsna khoina kamaina national education policy se da makhoigi pandam se phangbangangani aduna khoi seida khoi equity and social inclusion haiba kanamda no one should be left behind haiba sigi matangda khoina masigi matangda program se sinjabane thamjage. National Council for Teachers Education (NCTE) की Eastern Regional Committee की Executive Member ओइना खलगलाबी MU की Dean of Education ओइरबी Professor Premlata Maisnambu ओपुगी थरम पांगथोखरे. Association of Manipur Teachers Education Institute आमतैना सिंधुना सजीवाद लैबा Ideal Teachers Training Institute पांगथोखिबा थरम अमदा Institute असिगी Chairman 𝐃𝐄𝐲𝐸 Ronel Singhna President Amtai ki President Loinana IRE Wangjing ki Principal Oiriba Dr. Rajiv Kumar Narengbam Amade Treasurer Mayengbam Samantajit Singhna Guest of Honor oina saruk yakhe. Teachers Education ki lamda hana afaba mating leiba thabak thoram sing tawbirakani haibagi achetpa thajaba thamli haina Wangangloi Singhna phongdokhe. Paugi marak thatna atenba break amatang lominase. The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐶𝐤𝐰𝐬 School. Excellence in Education. Diabetes ko loy nila hingiba sing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle. Khong hamba nungaitabasu numit manganigi manungda fahan bangamle. Bile sabadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oybasu thamagi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oyba hidak makalna layang jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathausu tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak lengsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite 𝐶𝐤𝐸𝐬 Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Break matung ta taram na okchari makhata ba pau pizari. Be proud of your mouth haiba team da tha ama chopna pangthokiba World Oral Health Day 2023 bo thoidok hendokna mai pakna sin kibagi damak chahi sigi oina Dental College Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal bo national level da ahan position taduna mana pirakle. RIMS की media advisor and Philip na thadorok pachirol amana hai handak chahi ki oina RIMS की Dental College की Department of Public Health Dentistry bo oral health की matang da miyam da hena khanghanaba amadi oral health fasil laktabadagi थिंगनबा मखल मखा कयागी थबक थोरम सिंह लौखटनबा सिनकी हाइरे अवार्ड असि एम्स न्यू दिल्ली की डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ना डेंटल कॉलेज रिम्स की प्रिंसिपल डॉक्टर बी प्रवीण रेड्डी दा दिसंबर 3 दा एम्स न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ ओरल हेल्थ के अहुमलक सोबा मिफम दा खुसिनखे थोरम अदुदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयल एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एल स्वास्तिस चरण अमसुंग एम्स की सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च की चीफ डॉक्टर रितु दुगल सु सरुकियाखे अरोइबदा मरुओइबा पाउ महना पिजरी जेनिम्स अमदे रिम्स हॉस्पिटल के मोक सिंह था तरुक तरेट हेना तादुना लेरकलबा 𝐾𝐤𝐸𝐬 की असीबा हक्चांग सिंह हौकिबा अहिंग नोंग्याइदा सेक्रेटरी फोर्स सिंह न लौखटलगा चुराचंपुर अमसुंग कांगपोकपीदा हेलीकॉप्टर थिनख्रे कक्चिंग द लैबा रिहैबिलिटेशन सेंटर अमदा चिंगनिंगाई ओइबा फिवम दा चाही 18 दमक ngairiba nupa masa ama thori yalaga siramle imung manungna thawai yaudraba hakchang lawkhiroi dore हौजिकी ओनदी मतंग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडो ने पिजबा पाउ लोइसिनजरे मखाताबा पाउगिदमक पुंग 5 गी इंग्लिश न्यूज़ मीडियम ताबियो।